masakan ake wong pada kedangan pelayan warung apa aja ngerti Soloyo saja Subar ayah Soloyo aduh bukete aduh manise persis kayak pelayane pura-pura mata melirik apa mandor gayung ketua Emplat Jaya mandor gayung mewah ibu pada kalati ketarik ayaman maur ayah mandor gayung ketua Emplat Jaya menang kopinya beraja luas apa RT Lantor Garda Pasundan ayah suhu balik jalan-jalan mingguan mongkong lebetan gajian kaulan warung pajak keampiran hitung-hitung kolangkanan aduh deng-deng apa RT aturan mana mie rebuse apa kau sarmin ayam sega gorenge denge-denge yen gede-gede Baba mandor cabak ayah apa mandor cabang aduh kopi aduh bukete aduh manis sis kaya pelayane urut pura-pura mata melirik hidup pada hati ketarik lan mau jaga emang hidung ake wong pada kelingan masakan ake wong pada kedangan pelayan orang lain kegapanan ning sakape longgaran Bapak Bos Haji arep balik jalan-jalan mingguan hey mau ngapa baik tas gajikan keluar hey keampiran salah jelna hitung-hitung kelangkangan ayo aduh deng-deng mie rebus sega goreng gede-gede main burit main sore aduh kopi nek apa lurah kerji los aduh manis aduh bukete persis kayak pelayane salah jelna pura-pura mata melirik ning dhuwur pedakan ati ketari RT Lantor Garda Pasundan suhu Kabayun
Haturana Pak RT lantara anu mana Ayah Haji Narto yang punya sebongkah berlian Ayah Haji Narto yang punya sebongkah berlian kepayunan Amaman ucang-ucang ge ayah Anali kere ayah deng-deng bus iya beres Amira pose segak goreng daging si orang ngopi ke imah abang bengnya orang ngopi abang beng pura masak mirip ngedur abah duduk maya hati ketarik lamaur abah dudung gibas anu bade hajat banyak prosedur abah duduk gibas anu Kemon za Ketua Ele Garda Pasundan Satria Jaya Kaparayun kawinu jadi pelipur BRW Subur Ayah Gibas Tabur Selatan Bos Haji Narto yang punya sebongkah berlian anu bingung apa duduk Aryan LMP Ayah Asriadi LMP Kapayun tapi laru cinta di karirnya dari aja semarana tanggok ke bos jadi daya numan bos Yogi kapayun bos Yogi mana atuh bos Yogi Bos Yogi Bandara Padi Sukamaju Akino Putra Selang LMP Cibitung Ventilator Bos Bos Haji Yogi Bandar Padi Sukamaju Bos Yogi Bos Yogi Bandar Padi Sukamaju Duh hari